yaphinde yahlangana imhlathi yazanayo kubona bonke abantu abangaqala kusibona kuyona le channel esikize ngayo namanje kuyona le video sikuyona futhi ke ukukhulukazi labantu abangama subscribers nalabo abangakama subscribers siyababiza siyabancenca ukuthi abasubscribe ukuze nabo bezoqhubeka bahlale kulomkhumbulo kunethezeka sikhule kanye nabo njengoba nibona nje sila sikhona asiqalanga la sikhona nje manje saqala ko njengoba nje manje sile siyakude futhi sizosevinjwa ulwandle mekuthi ngempela ukho kulomkhumbulo kunethezeka ngiyakutshela uyosala wedwa la usele khona angazi ukuthi umuntu onjani lo ubambile ukuthi usubscribe siphathele zona zanamhlanje ehamba phambili nesisala phendemeni kaMaskandi njengoba ubona ke isihloko sibhaliwe nje esiphathele zona yizo lezo sizokuhlahlela ukuzihlale uupdated ukuthi kwenzekalani endemeni kaMaskandi ekuthena umthandi kaMaskandi ungasali ke kwi-channel efana nalena ngoba iyona ekuphathele konke okwenzekala lapha endemeni kaMaskandi namhlanje ke angihambi ngedwa bafana ke abakithi kuze lento izoba mnandi kakhulu njengoba nibona nje ngiphethe isikhwili sami engikutshele sidala ukuthi ubani nokuthi ngisithathaphi ngoba nani nizosuke nifuna ukufana nawe ngoba konke nikwenzayo nani niyafuna ukuthi nikulinganise nikwenze bese njike niyahluleka abanihleka abantu qawe akunikeze wena ithuba ukuthi ubingelele abantu ukuthi ngabe sihleli nobani wakuphi nendaba usengikhohlo ukuzisho mina ukuthi hayi ngumvuka mbejo sibonisa ucela uhlaba mbejo phansi eCranscope kwamaphumulo kanti abayikhalamazi lapha engibuya khona okuningi ke uzokuthola khona ku channel qawe sesiphinde sabuya mfowethu nje sesiphinde sabuya ngicabanga ukuthi abantu abaningi sebeyasazi manje ngoba le channel yethu ikhombisa ukuthi iyadlodlobala impela nikhuluma la noSipho Mpokabhengu nami ngakhona le kamaphumulo eCranscope siphume esigodini esisodwa thina sobabili le kavuma bathi ke ibhola lithekhwapheni ke yashintsha mlethe athi ibhola lithekhwapheni umthandeni kwamanqala uthele semdletsheni ibhola namhlanje ke sizohlaziya ngempela ukuthi kusukaphi kuyapi siphethe indaba ehlabahlosela ke nithule nje nilalele nisize ukuthi sithini namhlanje kunjalo ke kunjalo ungasala ngempela ke njengamanje njengoba sisiqala nje hamba kanye nathi bafowethu indaba esiphethe lapha sothinta ukuthi njengamanje kuqhubeka ngempela lapha naphathi kwamaqhama abili umthandeni engqomisho mfamanqele okhuzani Mthandeni mfokampongo sokuyibona njengamanje abantu abasemidlalweni okusabuka bona njengamanje ngoba phela njengamanje uMaskandi bafowethu ungaba angesiphike lokho ingakho kule channel kancane ehlale siliphathe igama labo nabanye masasibona ukuthi benza kahle siyoqhubeka futhi sidlulile kubona igama labo siliphathe sibakhuphule nje basikhuphula lezi zinto zombili njengamanje mfoka Bhengu Ngcolosi ngale kokuchithela umbukeli isikhathi mfowethu ngifuna sisuke sihlale phezulu kwendaba esisize ngayo ngoba ihloko esiphethe namhlanje zihlabahlosile so ngifuna livele lisuke lihlale khona manje asiqale la endabeni ya top 10 okuyona njengamanje indaba esawumbango omkhulu lapha endimeni kaMaskandi abantu ke ngiyazi bahlale beyibuza ukuthi ngabe kumi kanjani ahamba kanjani amavuta abantu phela okuningi abakwazi njengosikade kwenzekayo nje kumele sikwazi thina sibatshele futhi awutshela abantu ukuthi namhlanje ngabe zimi kanjani ibalo lapha ngabe ubani uhamba phambili ngabe kumi kanjani mesikhuluma ngeTop 10 yokhozi FM umuntu osahamba phambili umthandeni uyena osahamba phambili ngokwamavoti okusho ukuthi nama Red Nation asahamba phambili okwamanje wona sanqinqeleza phambili indlamlenze ibisalandela ngemuva kumthandeni uyona ubesahamba phambili nabanye ke abaculi ke laba bakweminye imkhakha ke nabo bayalandela kodwa nomuntu osahamba phambili kwamanje umthandeni uyena impela umuntu osabonakala ewudla lomhlanganiso we-top 10 ukwazi ukuthi u2024 songena ngayo ngendlela ibale ezisho ngakhona isakhomba kanjalo ibala kodwa manje mengithi ngiyabuka Ngcolosi la mina yingaki namhlanje 10 namhlanje ingoma yokuhlonisa unyaka eyodla umhlanganiso lapho isong of the year sasele futhi 20 days ukuthi 20 days full to 21 days lo bonus ukuze ngikucaca ukuthi ubani osedle umhlanganiso kwi-song of the year masikhuluma ngokhuzani Mthandeni mfokampongo nomthandeni usushilo ukuthi umthandeni osahamba phambili laphana njengomuntu osavotelwe kakhulu ukhuzani Mthandeni mfokampongo uza ngemuva so uma ubheka isikhathi esisasele njengamanje nokubheka nje indlela abavota ngakhona phakathi kwabakhuzani Mthandeni mfokampongo nabakaMthandeni so umthandeni njengamanje hamba phambili nje sesingasho nisema Red Nation awagenge ngempela sithi asenqobile noma lisangajika isondo lisangaphinde intshebedle ngone umhlathi awanga relax ama Red Nation awanga relax awaqhubeke avote ngendlela avota ngayo ngoba ukurelax abo manje isikhathi sesiningi kakhulu noma yini esangenzeka
ngoba phela nawo uKhuzani uyaziwa umuntu onamandla uke wayishaya isong of the year esikhathini lesiphambilini ngamavoti futhi akhombisa ukuthi abe maningi okusho ngicabanga ukuthi lokho nako kuyisifundo futhi kubalandela ukuthi uma ukuthi bayavota kulokho kumele ngempela balwe kakhulu ukuthi bavota bayaqikelela ukuthi aba relax ngoba make ba relaxa uKhuzani ngaphinda futhi awuthatha number 1. Uyakhumbula kulokho njani ukuthi kuona lo nyaka sike sesigiya lapha ezama red nation esejela ukuthi hayi umfoka manqele lapha uMthandeni kwimpucuze kwikhuphwa nezakhe khumbula eloke ebuyile nje kunombolo 1 eloke ebuyile nje kunombolo 1 kwikhuphwa nezakhe sithe singalindele yadlule kaGawuzi madoda ufoka khuba shwi lapho khona azayo eshaya intaba phambili weza ngemuva uMthandeni yena khona phela into yayiqale kanje umuthi yakhumbula lapha ngiyakhumbula nje inkulumo kaMthandeni wazi wancoma futhi naye lapha yani inkulumo yakwazi wancoma athi cha ziyavota lezi insizwa lezi naye ngendlela naye wesebone ngayo weseyitshela vele ukuthi uyena umuntu ozodlumhlanganisa okusho ukuthi kumanje ama-renation la akhona kumele ngempela ayibambe iqini enze sure ukuthi ngalo shundo ebeqhubha ngayo indlela ebenza ngayo evota kumele baqhubeke ngayo ukuze bakhona ukuthi ngempela ingoma yabo kube yona esifaka kunyakeni omusha ngoba mabengakwenzi lokho indlamlenzi yes sikhuluma nje ukhozini indlamlenzi umfoka Mpongose usebenza ngaphansi kwesiqubulo lapha ya engifisa ukuthi manje sikhulume ngaso sisichaze esithi #vimba utsotsi ayithinta indaba awuchazele umbukeli lapha mhlawumbe ungakaza sizwe ngaleso siqubulo esithi #vimba utsotsi so ukuthi ngabe lesiqubulo lesimuthi uyasibheka ngabe sisho ukuthini methi #vimba utsotsi ubani lo tsotsi ovinjwayo awukhulume lapha mfowangcolosi ayithinta indaba mfowambethe lesiqubulo lesendlamlenze esithi #vimba utsotsi ngendlela uma uthi uyasihlaziya siqale emuva kahle siqala sikhombisa ukuthi sinomlando sivela manje kodwa sikhombisa ukuthi sinomlando lesisuka khona lana kahle ngendlela uma uthi uyabheka kuqale ngale ngoma yakhe le ethi umjolo uphuma kwengoma yakhe leyana inominator ifaka ku top 10 bekuvele kuneyinhloso ezithile lapha yana bese zikhona bese ikhombisa so njengoba indlamlenze sihambe itourisha nje ipromoter ilokhuzana iCD yakhe entsha kuthiwa #vimba utsotsi ayi lapha yana kunengoma lapha nevenjwayo lapha iParis mina ngibona ngazi ukuthi makuthiwa #vimba utsotsi kahle kuvimba le Paris ukuthi kungabi yona ezohlukanisa unyaka sho utsotsi Mthandeni ngoba kuvele uMthandeni ngoba phela nje manje njengoba sibone nje ku top 10 ukuthi izibalo zenza kahle funa lapho YouTube futhi kuliwa neParis manje ekudala mfethu mntwana ngitshela nje ukuthi yabona ukuphuma kwale ngoma lethu umjolo kwase kuvele sekuyizona inhloso kwase kuvinjwa utsotsi ngoba phela nathi iParis iyakhuphuka ngevele ngoba ibikhuphuka kakhulu lapha ku online abantu beyidlala kakhulu kwase kuphuma le ngoma le umjolo imapha amaqhinga okuvinjwa ngayiParis awukwazi cha mina mfethu mina ngeke ngisazi uyabona nepage le Mthandeni ukuthi livaliwe lelokhuzana la Facebook usho ukuthi lesiqubulo lesithi #vimba utsotsi ungasihlobanisa mina yabona nje mina ngibheka evalweni kwale page leqhawe methiwa #vimba utsotsi ungakuhlobanisa lokho nakho uvala kwepage ukuthi kuvinjwa utsotsi nje yabona nje kumanje ipage laMthandeni ubelidinga kakhulu ukuthi akwazi ukukhankasa ngala ncanca ngalabantu kodwa kumanje livaliwe alikhona ukwenza lokho utsotsi akazokwenza uvinjiwe utsotsi manje ngqi uMthandeni ubanjiwe kumanje ayiziyakhala lezi zinto sikhombisa ukuthi zihlobene ziyahambisana zonke lezi zinto yakhe hayi ake siphinde sikhumbuze umbukeli la ukuthi siyabheka nje ukuthi ngokubheka isimo indlela kwenzeka ngaso nangendlela nje kuvotwa ngayo noma ngendlela ingoma nje izithandwa ngazo zombili lezi ezingeli mhlawumbe sithi unyaka unqotshwa umjolo lo noma unqotshwa iParis phakathi kwalezi ingoma zombili ikhona ngempela okulindele ukuthi inqobe okulindeleke ukuthi inqobe mhlawumbe kuthiwa kunqoba umjolo noma iParis ngathi unqobe yodwa phakathi kwazo athi mhlawumbe inqoba umjolo or vele kunqoba iParis ikhona phakathi kwazo ingathi mayinqoba igxeke kusole mhlawumbe ukuthi ukhoziFM khona ukwenzelela noma inkohlakalo bekhona kuzona lezi ngoma ngendlela izingoma eziphushwa ngakhona lapha nangendlela nje ezivudeleka ngakhona mawubheka wena cha
Hayi yabona nje mfethu ngoba phela thina sosigada okwenzakayo yonke into eyenzakalayo siyayibheka abanye abantu futhi bebengakayiboni khona enye into ebhalwe usigwebo lapha mhlawumbe uke wayibona nawe kwethu ukabhala enye into lapha usigwebo wathi ufisa ongazi ukuthi ngo12 ngomhla ka31 ngo12 ebusuku singaba ngaphandle emagethini asokhozini sihlale silinde silinde ukuthi uma ngase unyaka ungahlukaniswa iParis sisheshe siyibambe itoyitoyi semthamo uyabona ukuthi manje abantu bafisa ukuthi ingoma ezohlukanisa inyaka kube yini kube iParis futhi vele isiyosoleka inkohlakalo yakona amagama ethu akona amagama akho sekusuka kubaquli sekukhuluma bona abantu lapho nje kusigwebo eshilo ngiyayikhumbula nje futhi bazomfezela abanye ukuthi kuyona kumele kube njalo futhi ngeke phela uma ngabe unobufakazi bokuthi ukholwa ukuthi ingoma enqobile iqomeke eqinisa bese wena ufuna ukolisa abantu futhi vele kuyobe kushuthi usigwebo utshengisa kona lapho ukuthi shuthi kube khona ukwenzelela nokukhumela phansi kube khona njengoba sikhona inkohlakalo futhi inkohlakalo isiyoqala isoleke lapho ngokukasigwebo Shini yabo nje usigweba ngephela nawe uyi-public figure njengoba ewumculi umkhulumeli wabantu ukuthi kahle abantu and ngendlela ubonile ukuthi bayiseke kanjani le nkulumo yakhe akekho umuntu oqhamukile labana wamthuka wathi usigweba ubhedile bonke bathene cha uqinisile ukhuluma into ephilayo babomncane kanjani bakhuluma izinto nje ukuthi bayiseke inkulumo kasigweba okusho ukuthi kahle kahle ngokweningi lithi iningi iParis ayisifake ku2021 uma ngase kuthiwa umjoli wona osifake ku2021 zingaba zinganingi kakhulu inkulumo yeah ku2024 kahle abantu balindele iParis cha kodwa ke asikuveze ukuthi asisho ukuthi akunqobe iParis ile channel futhi asikhankaseli iParis asikhankaseli thina sokholwa futhi nangazi waneka 2024 singabuya ngevideo lapho khona isobe sibongisa loyo benqobile asikhankasa indawo lana sibheka izinto ezithile ejole ukukhulunywa abantu niyazi ukuthi abantu bahlala besola inkohlakalo njengoba manje sila kutheni ngiyazi nani kuma comment nizokhomenta nisho enikhulwa ikona kule point esikulona lokuthi angeke nisolakala inkohlakalo mhlawumbe menganqoba uMthandeni noma nqoba ukhuzani owedwa wabo menganqoba angeke nibakhona abaphikisana ukuthi ngeke abathi nje kumanje ngeke aze anqoba uMthandeni noma abathi angeke anqoba ukhuzani ayothi menqoba basola inkohlakalo silapho nje manje ku comment section ungakhombi thinda sikhulumele wena silapho nje mfethu isilapho so sesiyayiphetha ka mfethu inkulumo ngoba besothinta lezo zinto nje ezimbalwa kodwa ngifuna ukuthi singavingeni la iphuzweni lele ukuthi kambe sikhuluma ngenkohlakalo okhoziniFM so sikhuluma ngani mekusola nje inkohlakalo so kusola into enjani naqa awuthi ukuthi nje ubale lokho kubalayo enkohlakalweni kahle ebusakazweni abantu usuke kusolakala ukuthi mhlawumbe kunomculo othile ogwazile wakhipha imali ethile ukuthi umculo othile angadlali ngaleso sikhathi leso sokuhlukanisa unyaka kube ukuthi amavoti akhe lo mculi akhwatshwanisa angavezwa ukuthathwe namavoti alo mculo omunye afakwe kwakhe ukufana ukuthi uyawathenga amavoti yabo izinto ezifana nalezo so makukhulwe ngenkohlakalo kuzokufana ukuthi umuntu wathengile amavoti ukuthi yena athi ingoma yakhe izophuma number 1 kodwa ngokwepublic ubengaze uphuma number 1 so uthengile kahle number 1 futhi usuke ekhokhele nje ukuthi igama lakhe libizwe njengonqobile kodwa hayi ukuthi unqobile enganqoba so kusebenze imvilophe brown phela mesisole inkohlakalo ileyo nje indaba hayi ngoba phela nenamba lezi akukho la kuvezwa khona escreen ngempela ethiwa kanjeni siyavezela nje lokuvezwa futhi eziningi soke seyiphumile before uvezwe lezi eziphuma emva komhlaka abantu mhlawumbe ethiwa ezokhozi iphuma ephejeni okhoziFM so yasevele eziningi abeyikhandwa ngabantu nje nathi mhlawumbe mesithanda singayikhandele zethu sithi amavoti abemkanje kuMthandeni abemkanje kuKhuzani silethi nje into engamanga so shuthi inamba soke singazazi mfethu asisho kanjalo menqotshwa ingoma nje inamba soke singazazi lezo eziphuma before ingoma kanyuye idlale usuke zingamanga lezo zingoma lezo zinambolo lezo so ngeke uzazi mengabe ephuma ngakusasa kusuke kwaziwe noma kusuke ngakwazi kanjani nanokuthi ezinye izinto abantu basebezokutshela ukuthi kuba nama audit
afikayo. Kodwa ama-auditor adila nabo labo bantu labo bakuleyo ndawo leyo. Thina mphakathi asikwazi ukuthi sibe khona lapho kusuke kukhona ama-auditor. So ngisho ngabe kuthiwa ama-auditor ayafika noma wafiki, into esigcina ngokizwa ngabantu asinaso isiqiniseko ukuthi ama-auditor asuke ekhona. So umuntu ngempela osuke nemidlenzi ethu ubani ugwazile, ubani uthengile, ukhipha i-brown envelope, usuke naye nelungelo imizwa yakhe leyo ngoba usuke naye khulumela phezulu kwephuzu elithile. Lokuthi vele kazange avezwele ukuthi ngempela inamba zimi kanjani kunjalo kuye kuphileni ukuthi besinjani zona uqobo lwazo. Kodwa ke bekuyilezo wafethu ezanamhlanje wena nje hlala kule channel ulindele ezinye sisazoqhubeka kuyihamba phambili neshisa sibheke futhi ukuthi ngabe ama trends endimeni kaMaskandi ngaleso sikhathi athini amkanjani. Bafethu ngiyacela ukuthi nikhulume lapha ngezathu ukuthi ngabe niyakujabulela ukuthi siqhubeke sibe nongcolosi lapha kwi channel. Nisamuzwa yini meyikhuluma ngoba ngiyathanda ukuthi sihlale abuye azochaza ngoba izinto ezingachimile ngacathi niyakholelwa kuyena ngoba namba uthi uyinsizwa engachimile angimfuneki umuntu oneqhawe lakhe ayisebenzi leyo nto njengoba nazi le channel ukuthi ayichimi namuntu. Kodwa ke asihlangane kuma video alandelayo ezanamhlanje uyiphathela usifundisa ucela uhlala veje phansi ecrosscope kwabaphumulo futhi ungalishela ukuvala. Hayi sibonge isikhathi bafethu nespersona, sibonga nanombukeli osalokho eqhubeka esubscribe kulolu hlelo lethu losikade okwenzekayo. Siyacela ngempela lapho ku comment section bafethu nikhulume nisho le kumele si-improve khona nala mhlambe engingaboni kahle khona. Amaphutha iwona esifunda ngawo. Ngokuzayo mhlambe sobe sesenza kangcono, kodwa ke ngiyacabanga ukuthi nakho lokho kosikhulisa ukuthi nisho ngendlela enizizwa ngayo. Akekho umuntu wrong empilweni futhi akekho umuntu right, kodwa imizwa yomuntu iyona emkhulumelayo. Kunjalo bafethu ngokuzayo.